Dobar dan i dobrodošli u emisiju 100 lica portala Volim Ivanić. Današnji gost je jedan od onih mladih Ivaničana koji su uspjeli na jednom području gdje zapravo naša mladost i može zapravo uspjeti. Na web portalu Gepek on je i urednik, i direktor, i suvlasnik. Danas je s nama Kristijan Škarica. Kristijane, dobrodošli. Hvala vam, hvala, drago mi da sam i dio ove emisije. Vaše prezime je zapravo nešto što me asocira na Sinišu Škaricu. Jeste vi nekada bili, jeste kakva familija ili jeste li nekada bili u glazbenom životu? Ivanića ili negdje? Pa je, definitivno sam bio, svoju mladost sam proveo u nekom glazbenom životu, to definitivno, ali što se tiče Siniše, mi imamo neku podrijetlost, po obiteljsko stablo smo zapravo najviše, familija se topirana u Šibeniku. Tako da, to je bilo poprilično te puno zezancije dok smo bili mladi, ko je ukrao kome snimke, tako da je dosta utjecalo na popularnost, sigurno. Ali niste se bavili glazbom, niti produkcijom? Nisam, ali sam bio dio sa divno jednog benda koji smo imali kao klinci i to je više, to ne bi to rekao da je bilo bavljenje, to je bilo sam dobar način da dođeš do cura i da se zabaviš. Evo, mislim, to je iskreno, ali tako su, uglavnom, Naravno. Ja znam neke ljude koji su željeli ličiti na neke druge koji su uspješni bili u Ivanić-gradu, pa su puštali kosu, pa su nabavljali gitaru, nisu naučili svirati, kosa je rasla, dakle, ali nema veze. Takav sam, ja sam bio taj lik, imao sam i gitaru, ali evo, bio sam uspješniji u drugim poljima. Ali vi ste evo sad, to kako smo rekli, taj Gepek, zapravo krenut ćemo od njega, a vi ste se razvijali i dalje. Što je zapravo start-up? To je nešto što se često puta čuje i svi znamo, kao nešto znamo, ali ne znamo baš točno. Pa da, ja bi to najlakše objasnio, pošto ja zapravo sad i predajem po i fakultetima i raznim inkubatorima, akceleratorima. To uvijek pitanje šta je zapravo startup. Startup je, ajmo reći, firma u nastajanju, to je najlakše tako objasniti. Vi zapravo imate ideju koju želite realizirati, a to je i dalje sve na bazi ideje. I malo je ovdje, ajmo reći, silovan dosta taj pojam startup, pa ljudi već generiraju revenue, već imaju, 20 zaposlenih, vi ste firma, vi niste startup. Startup su pojedinci koji su odlučili svojim vlastnim sredstvima započeti neku novu priču i realizirati svoju vlastitu ideju, ciljeve, vizije, želje. To je dosta poprilično specifičan, ajmo reći, prostor i ja mislim da bi trebali promijeniti taj pojam, jer jako ga puno u negativnom kontekstu iskorištavaju. Jer realno, sad kažu Infobip je jedan startup, mislim, to i nema nikakve logike. Infobip je kompanija unicorn i oni nemaju veze sa startupima, kao što su već naveo, startupi su skup mladih ljudi ili od malo starijih, nebitno, ali koji žele i započeti novu priču na bazi neke ideje, inovacije i onda ulaze taj cijeli proces fundraising. Sad ste spomenuli Infobip, znam da surađujete. Kako su vas prepoznali? Eto, vi ste došli, ne znam, sad možda ja glupo govorim, ali iz jedne male sredine gdje ste razvili, zahvaljujući svojim prijateljima, jedan zajednički projekt koji se zove Gepek. Da, evo mogu Kako su vas prepoznali drugi, mislim? Ali to je morate najviše vi vjerovati sami u sebe. Jer, mislim, ti imaš ideju koju želiš realizirati i onda ti uđeš taj svijet zapravo poprilično naivno i zapravo zato to sad radim toliko s tim mladim budućim naraštajima, ljudi koji žele razvijati svoje ideje, ali ti uđeš naivno, možemo, na kraju tu lupi surova realnost da ti treba određeni novac, da ti treba kapital, da ti treba ljudski resursi, ali ono što je najbitnije, moraš stvoriti network. Network je najvažniji općenito, ja mislim, za svaki biznis moraš znati ljude koji ti mogu pomoći u određenim segmentima, procesima. Uglavnom sve to što se dešavalo oko Infobipa, baš zato što sam i već radio sa startupima, ja sam dosta istraživao koji use case njihove tehnologije mogu iskoristiti u svom segmentu, pa smo razvili prvi bot, drugi bot, implementirali to, testirali i onda su nas zapravo sami pozvali da budemo dio Startup Tribe-a. A inače, mi smo kao Gepek, kao firma dobili $500 000 do sad investicije, smo samo prodali 5% firme i to je onaj teški dio posla. Zapravo ti moraš uvjeriti nekog da tvoja ideja vrijedi, a jedino s čim ga možeš uvjeriti si ti. A dajte sad zapravo, evo, dakle, krećemo od nule.
Vi ste Kristijan, mali dečac koji ide u školu, koji se bavi curama, naravno, sportom, pretpostavljam i tako, ili bježanjem iz škole, ali gdje je sad taj neki klik se dogodio u vašoj glavi da ste shvatili da ne želite nekim klasičnim putem ići, da ne želite biti zaposleni od 7 do 3, da ne želite svaki dan biti u toj nekoj sredini, nego da imate tu jednu slobodu, a koje vam dopuštaju vaše prepoznate sposobnosti, ali i ljudi koji su vas poticali? Pa zapravo, a to je dobro pitanje, ja zapravo sam od malena bio, ja mislim, crna ovca, jer praktički imam ADHD, koji sad smatri to je negativno i stavlja i to uteg na djeci. Mislim da stvarno... To možda nastavnice samo, jel? Pa da, mislim i bilo je tu, meni je zapravo moj otac jednim dijelom spasio na 2 stvari. On je prvo bacio rukomet, on je bio specifičan, čekao me u kombi ispred dvorane, ajde se proba izaći, i žrtvovao se u tom smislu da sam ja našao neku zanimaciju, jer tebi mozak radi 300 na sat. I zapravo cijelo vrijeme sam ja, obožavao sam čitati knjige, a sram te reći negdje da čitaš knjigu. Obožavao sam taj rukomet, jer zapravo tu ima malo to akcije, nasilja konstantno i to je predivno sport. I grupa mora kolektivno biti. Tako, i ti kad si, ti si dio tog stada i ne možeš ti baš izvući sad biti ne znam kak negativ. I to je tu roditelji odigraju vrhunsku ulogu kad trebaju prepoznati, jel? Ja sam uvijek crtao, obožavao sam crtati, dan danas crtam stripove i to mi je čak ušao i dio mog posla dalje što se bavim, jer također imam i svoj game development studio, smo došli do toga i svi iz neke želje za razvijanjem. Ali mislim da me žena najviše pogurnula, tadašnja cura, sam ja imao svoj bilježnicu i se ja crtao hrpu nacrta, ali ja sam naime prvo krenuo sa tih solarnim kantama za otpad i to sam krenuo raditi, ali radio sam tad u firmi Mato LD u Ivaniću i po noći crtam, ja bi to volio napraviti i meni sam jedan dan rekla, šta si papak, napravi to i prođe. Gle, kako da to kažem, pa ajde da vidim, a ti nemaš pojma varit, ne znaš ništa struji, hrpa tih stvari, ali to mi je toliko bilo kao da sam našao svoj neki cilj. Zlatnu žilu. Da, zato ti slično sa papira stavljaš u stvarni predmet, onda prvi šus, prvi pad, loš proizvod, nisi istražio dovoljno market. Ja sam to toliko naučio, mislim, ja sam izgubio to 15.000 eura i što sam radio po baušteli okolo, krećio, radio keramiku, ne znam kakve stvari da bi ih financirao. U tom trenutku ti imaš obitelj, dolazi prvo dijete, ti sad pokušavaš nešto probiti, a sad, nakon, ne znam, 7 godina ja isključivo znam da sam jedini ja bio krivac što to nije uspjelo. Ja zato si dobio poslije iskustvo da možeš zapravo shvatiti svaku tu grešku koju naivno radiš, ne slušaš savjete i možda najbitnije, nisam imao od kog dobiti pravi savjet. Dakle, nije postojao model neki, ali kako ste se nosili recimo sa neuspjesima? Kako bi to rješavali? Nikako, to moraš sam prihvatiti. I to je recimo baš na zadnjem intervju gdje sam imao za podcast, tom smo dugo pričali, ali to je sad nešto što je specifično, jer nije okolina uvijek da će te gurat. I to ti ćeš doći do ruba litice, stojiš i gledaš u prazno i tebi treba ti možda neko ti stavi ruku na rame, a većinom dobiješ nogu u leđa da se trovališ. Sad ti moraš naučiti izbjegavati te udarce i isključivo vjerovati u sebe. I to je ti moraš tu donesti ideju, realizirati ju i biti dovoljno sposoban, sam uvjeren da se to mora egzekutirati do kraja. Jer to stvarno... Ali tako ste ojačali, jer ja dolazim iz tog književnog kruga i onda isto me znalo i pitati ko mi je bio podrška, roditelji, prijatelji, ovako. Ne, niko. Dakle, ja sam sam ovim tipom išao, znači ideš, neuspjeh ide jedan, neće urednik objaviti, neće tako, ali ti i dalje se boriš jer imaš nekakvu svoju misiju u glavi. Tako ste ti, pretpostavljam, vi imali, bez obzira što su vas slijedili ti udarci, šamari, ne znam, neuspjesi, ali tu i tam bi neki uspjeh pokazali, koji bi vas uzdigao da zapravo niste više hodali dole čvrsto, nego ste imali osjećaj, pretpostavljam. Pa ne, mislim, ovo je baš odlično pitanje. Ne, ovo je odlično pitanje, ali novac nikako nije vrijednost. Mi kad smo dobili $500 milijuna eura investicije, teško objasniti osjećaj količine novca i sve, ali meni je to sam bio na jedan mali korak, kao ne bi ga mjerio s uspjehom, jer mi nije, kako da velim, nije mi napravilo neki impakt na život, jer smatram da novac nije vrijednost, realizacija tih ideja i ljudi koje poznaš. Ja sam već prošao sad pola svijeta, a i ovo je super zapravo pitanje, jer ja mislim da mi isključiva motivacija bila moja 3 sina. I to mi je isključiva motivacija, zato jer nekada ipak ti sam u tom svemu. Da. I ja mislim da 80% ljudi uopće ne zna šta ja radim.
a s druge strane nisu ni pitali, a s druge strane se namećem ili jednom si stavio cilj te svoje djece. Ja znam kad će otići u Google, upisat Kristijan Škarić, upisat će svoj tatu i sve će izaći šta je njihov tata radio. I to mi ja mislim da kad god su bili i nekad i teški trenuci, stojiš čvrsto na zemlji, jako je bitno biti ponizan, jer ako nećeš ljude oko sebe, ja sam najbolje savjete dobio od malih ljudi kad bi meni je prvi investitor multimilijarder, kojeg sam ja 26 puta mu poslao poruku, tražio ga za savjet, to je bilo, smijali su obodvojica kad se to sve poslije desilo, ali ti zapravo najbitnije savjete dobiješ od malih ljudi. I to i sad, ako ti ne znaš slušati osobu do sebe, možeš ti biti kvalitetan. Ja sam sad vidio toliko kvalitetne djece, tako vrhunskih ideja koje su propale. Jer nemaju dovoljno samopouzdanja da kad izađu van, kad te šupi prve, kad ti neko kaže, to neće uspjeti, ovo ti ne valja, naveću ti milion razloga, ok, ja sam uvijek išao top, super mišljenja, daj mi reći zbog čega. Ja sam išao kontra, ajmo reći, obrnutom psihologijom na način, ako ti meni kažeš šta sve ne valja, ja to ne moram istraživati, jer realno dobio sam još jedan feedback koji stavim sa strane. Pa ja znam kad smo skupljali, fundraisali novce, to u fundraising je, prodavali smo dio kompanije za neku veću investiciju. I meni VC, fondovi kažu, zbog tog i tog mi ne želimo dati novce. Odlično. Ja sam namjerno ciljao, odradio sam milion malih tih sastanaka kada sam dobio feedback i to što sam to promijenio za ono što su mi dali, jer sam pripremao za nekog većeg. Sad, ako ti slušaš savjet od nekog osobe koja ti kaže, a možda i sam ne razumiješ šta radiš, ali imaju snage ti reći savjet, mislim da to su Zapravo ne treba možda ići, mislim možda jedan od savjeta, možda se nećete složiti ili budete, da se ne ide klasičnim putem. Ako ideš klasičnim putem, onda ništa od tebe, bit ćeš neko prosječan. Nekad moraš malo biti luckast i glavom... Apsolutno. I žrtvu, i prihvatiti odnos žrtve, jer žrtva mora postojati. Ja ću zadnji primjer, ja sam jedno predavanje baš u inkubatoru Novska, imam 60 i nešto klinaca koji treba razviti neku ideju, meni su platili da im dođem pomoći. I sad ja ih gore izvadim na stage i da mu prezentirate, želim da mi prezentiraš svoju ideju. Stisli se, ne mogu, pa ljudi gledaju. Prva lekcija, ako ne znaš jasno, izrazi svoju ideju i prenesi tu viziju koju ideš, ko da ga i nemaš. Znači, zaboravi. I onda jednom trenutku se desilo jako nešto, treći jedan dečko doslovno, počela se ruka trese, moja mama nije dobro, ja to ne mogu, ja sam mu rekao šta me boli, neću reći šta, ali ti to moraš. I počeli se ljudi dizati, nemoj, to je sad malo kao bilo prelazilo granicu, da? S moje strane. Ja velim, jel imaš doma oca, brata? Ne, mi smo sami, majstore, moraš. Ti moraš shvatiti odgovornost koju ti imaš da spasiš. I dam mu mikrofon i i evo, te recimo male pobjede su, kad se vidi, kad se oči suzili, kako snajper, on je odlučio odraditi svoj dio i poslije mi rekao hvala, razumiješ šta sam... Jeste li vidjeli nekada taj feedback o kojem sad pričate, znači nakon nekog vremena, kako radionice radite već dugo godina, da je neko od te ekipe ili došao, ili ste ga sreli, ili ste ga prepoznali u medijima da je krenuo, da to, mislim, to je ta zahvala velika, mislim, ogromno. Samom sebi što si u stanju bio prenijeti, jer to je bit svega. Apsolutno, mislim, evo, ja sam radio tu prije 3 godine jedno natjecanje s gradom za srednjoškolce. I tamo od 3 tima, svi su dobili neki novac, to su već kompanije koji su počeli kao srednjoškolci jedno natjecanje. A ukupno smo, i računao sam imao preko 100 i nešto ljudi koji sam zaposlio koji rade diljem svijeta, bez projekata koji su već sad kompanije, ali sam ja aktivno, mislim, imam blizu 20 i nešto kompanija s kojima sam surađivao, sad danas surađujem da je kao mentor, advisor ili nešto kao dio tima im pomažem da većinom su to ljudske stvari. Najviše to stari gotovi smo, mi ne možemo izdržati, koliko vas će ajmo stisite zube, jer te neke ljudske stvari koje se vraćaju na roditeljstvo, što roditelji trebaju biti potpora, u pravim trenutima ti moraš izgraditi svoje dijete da ono bude snažno. Tako da. I to i vraćam evo, ja sam vidio masu primjera da ja moram dijete buditi nekog jer su skršeni emocionalno, misle da manje vrijede, a svaka osoba je Bogom dana, svi su zasebni, posebni. Samo moraju sebi okrenuti. Tako, i moraš sebe pokazati, ali dokle god ti guraš tu neku nerealnu sliku samog sebe, ti nisi iskren, nemaš dovoljnu snagu, jer moraš kombinirati s rečenicama, šta govoriš, najjača snaga je ta čistina. Izađeš i šta bude, riskirao si, neko meni veli, s ovim nisi uspio.
Kako nisam uspio, imam 27 ljudi koji sam nove upoznao, proputovao sam 4 različite zemlje u manje od mjesec dana, na koji ti to način gledaš taj svoj neuspjeh? Da, zato što ljudi, a taj mozak ne može tako shvatiti vas i zato on nikad se neće baviti ovakvim stvarima gdje ste vi na tržištu, gdje se morate vi boriti i zapravo podizati ove druge. Jeste li kada razmišljali napisati priručnik, udžbenik, knjigu, nešto što bi možda nekome olakšalo ili za početak, ne znam, upravo za te srednjoškolce koji su sada očigledno razvijeni, nek smo bili, pogotovo moja generacija, pa sad evo vjerojatno i vaša, jer su željni brže kretanja, ne žele više stajati toliko na mjestu pa ići nekakvim klasičnim putem. Apsolutno, mislim, ja obožavam čitati knjige, ali ja sam više na epskoj fantastici, to je jedino što me sakrije, ali tu se ne znam koliko bi se slažio, koliko su oni spremni, od recimo 30 klinaca možda su 2 spremni da naprave. To nije to velika stvar. Je, slažem se, apsolutno se slažem, dosta je, apsolutno ste pravo, 2 su, jedan je dosta ogromna iskra i to je već sve dovoljno da budeš sretan i zadovoljan da se napravi impact. Jer ipak oni svi gledaju jedni druge i koliko god, neću ja govoriti da postoji faza ljubomore, to je uopće nebitno. Ljudi bi voljeli, ali možda neka strah ući taj svijet. Ne? A ja mislim da svako treba probati. Ja bi mu uveo, ne u nastavni ja bi mu došao držak. I srednja škola imate JDO, svaki razred bi otvorio JDO, uzmite 3 staklenka ajvara, ajmo napravite proizvod od toga. I onda ne možeš objasniti. I sad, prvom rečenici, imate 3 staklenke apsolutno istog ajvara. Znači, podijelite se u 3 grupe i napravite si marketing plan, strategiju, vizuale, brendove i krenite prodavati. I samo ste vi svjesni, vi znate da imate apsolutno isti proizvod. Sad ćete vidjeti koliko ovisi o vama da imate bolje rezultate. Da, to je još ovaj odnos da to je toliko jednostavno, to je čisti primjer. Imaš 3 staklenke, apsolutno isto i tu ćete se uvjeriti koliko je možda pojedinac sa zanimljivom idejom, neko ko ima drugčiji angle, drugčije razmišlja, vidi besplatan način kako on iskoristi društvene mreže, ili isto, pa meni je, recimo, najviše što je meni smetalo, ja držim predavanje, pa mi veli, kako ja mogu dobiti vaš network? Pa veli, evo ti moj novčanik, kartice, 3 djece, žena, možeš slobodno se pobriniti za sve. Pa da, ali ja ne bi to radio, ja imam super ideja, ja bi samo skočio. To je sad ogromna razlika, znači da bi ti stekao taj network, prvo valjda moraš dobiti povjerenje da validirati svoju ideju, malo pojest svega da znaš da ćeš uspjeti, jer ti jedanput kad otvoriš, predložiš nekom svoju ideju i krivo to ode u krivom smjeru, nećeš više dobiti tu priliku. I to je teško čuvati taj network. Kada razmišljate koliko, ne znam, smisao obrazovanja, ne znam što ste završili, do kuda ste došli, a koliko je bitno ta vaga, to vaše iskustvo, prvo motiviranost, ta želja, ta upornost, ta radišnost, u odnosu na ono što bi dobili na fakultetu, da bi dobili nešto školski, pa bi mogli predavati u školi, mogli bi biti onako laganini, na plaćici i sve. Koliko vas je zapravo ovo ponijelo? Jer vi zapravo imate i više ne znam, jeste završili, ali i više od fakulteta, imate više fakulteta zahvaljujući tom iskustvu. Pa, apsolutno, ja mislim, ja sam bravar, mene mama upisala u školu. Pa mislim, sve je časno za njih. Ne, apsolutno, ljudi uzimaju tu konotaciju jako, ja potpisujem ugovor za menadžersku poziciju, oni meni ne vjeruju da ja imam 8-godišnju školu. I to je bilo, pa je dosta to bilo smiješno, to su se uvijek imali s odvjetnicima, pa velim, imaš strojarski fakultet u Ivaniću. Da, znači to je, strojarski fakultet u Ivaniću. I nikak na zelenu granu, onda me stvarno čovjek zove, vi nas zezate, pa vi, imam, brate, srednju stručnu spremu, piši tamo, napiši ti fakultet, šta me briga, to je tvoj ugovor, meni je bitno plaća, ali ja mislim da obrazovanje je jako bitno, a opet s druge strane, te neke dodatne stvari trebaju gurnuti, oni moraju probati, jer definitivno moraju se otvoriti, moraju probati, jer oni izađu iz škole bez da su pripremljeni na, recimo, javno govorništvo. Blesav, ali toliko je, bitno ti u vezama, bitno ti je na poslu, bitno ti je općenito kako se kako zračiš zapravo. Tako je, i tvoja energija, a ti ne možeš, ako nisi naš, misli sad će neko reći, ja gledaš prije, tu samog sebe, tu malo si za to si i drže toga ko pijan plota, ali moraš prepoznat to sam i moraš biti dovoljno, opet se vraćamo na samopouzdanje, ali evo, meni je sad najbolje ide predavati u Rijeku na nije FSB, Bože, na
na fakultetu uglavnom. Ali najviše mi je bilo što ću dobiti business class predavač diplomu. Meni to znači, ja sam rekao sve free, dolazim, samo zbog mog oca da mu stavim u dnevnu sobu. Zbog njega, ne zbog vas. Ne, meni je ja sam sretan, ali da imam to veliko, koliko bude mu stalo u dnevnoj sobi na zidu, da se izmjerim tak veliko napraviti, ali to je nešto između mene. A zato što ste vi dostigli tu razinu samopoštovanja i samopouzdanja i znanja, da zapravo znate koliko vrijedite. Tako da ne može vama nikakav papir ništa više donijeti, nikakav drugi, ne znam, da vam se divi ili ovako, jer vi zapravo, to vam ne treba sada, ali taj uspon, evo, ajmo se sada, mi smo već prolazimo to, ajmo ovaj gepek završiti tu priču. To je bilo nešto što, kako inače nastaje, ljudi se preplaše kad nastupe situacije kao što je bilo sa tim covidom, pa zapravo se povuku, pa su u strahu za sebe, pa ništa ne poduzimaju, ništa ne radi, kao i kad su ratovi, ne znam ništa, a onda baš zapravo se stvaraju mogućnosti da vi iskočite. Kako ste vi sad, evo sad, s vašom ekipom uspjeli? Pa mi smo dosta prvo, bila ideja oko povezivanja poljoprivrednika. Ja i dalje smatram i radim na tome da ako možeš povezati male poljoprivrednike, točnije flow hrane, taj put hrane, imaš najveću moć. Jer ja ću sad navesti jako puno istražujem market, to me zanima. Nedjeljom samo u našem Ivaniću ne rade 3 pekare. Cijela panika, a 3 pekare ne radi jedna, imaju paniku di će kupiti kruh. Meni samo taj podatak, ako omogućiš lanac, imat ćeš doma kombi koji će voziti kruh i dostavljati kruh. Kako ovo konkretno funkcionira taj Znači, gepek? Evo, jednostavno. Makar hoću vam reći da gepek vam je odlična priča, makar svi znamo šta smo radili u gepeku kad smo bili mladi. Ne, naravno. Ali vi ste iskoristili taj štos, tu foru, za taj prostor koji se može koristiti na ovaj drugi način. Apsolutno, mi smo mogli napraviti isti model kao BlaBlaCar, da voziš ljude, ali meni je bila stvarno svrha gepeka, ali trebaš digitalizirati, ne digitalizirati, kao, sam ću reći pojam, nego zbilja ljudima usaditi to povezivanje. Ti moraš zapravo stvoriti tu zajednicu ljudi koji putuju. Jer recimo kad se ja borio s investitorima da mi dobijemo novce, oni kamioni, ali ja vidim na autoputu, ne znam, 100 auta, jedan kamion. Meni su bitni auti koji putuju svugdje, jer taj gepek vrijedi puno ako u trenutku ti je to jedno vozilo na cesti. I ti sami poljoprivrednici, mi smo testirali i onda kad smo počeli to tek, ti imaš, ne znam, ture, ekipe iz Gospića. Znači, jedan je organiziran poljoprivrednik koji je htio pokriti svoje troškove puta, ali već svaki drugi dan Gospić-Zagreb, fura robu na Zeleni plac. On je, znači, sad kroz gepek sebi našao 4-5 poljoprivrednika koji je pokrio troškove, znači on više nema troška, on vozi. Ali moramo računati da je taj isto poljoprivrednik lijen. To su sad oni neki mali dilovi. Jer on je lijen, on ne želi razvoziti od kuće do kuće, nego on robu od drugih putem prodaje na svom istom placu. I znači ti si pokrio troškove puta, ti poljoprivrednici su došli na zelenu tržnicu ni krivi ni dužni. To je taj impakt. I sad je stvar opet tog povjerenja koje sad trebaš izgraditi, ljudi žele koristiti. Sad smo mi ušli u autobuse, u ticketing, imamo ugovore i s Čazbutar smo počeli raditi sa Riva grupom. Oni recimo su najveća autobusa kompanije u Europi i sad mi je to još sad neke stvari moramo podefinirati zbog nove aplikacije, ali sada mi je želja da svi ljudi koji putuju, ako 50 putnika putuju busom, da kupe kartu kroz gepek, a jedini benefit je svi drugi ticketing, ajmo reći, solucija, da ti možeš dobiti paket i svoju kartu od 15 eura pretvoriti u minus, jednostavno minimalizirati cijenu karte i besplatno putovati. I to je ta poveznica i kad su oni shvatili autobus kompanije da nemaju nikakvog troška, nikakve odgovornosti, ali ti ljudi su sad dobili još benefit zašto da putuju busom. A povezali su. A autobus ne staje, ne mora čekat da neko dođe po nešto zato jer je osoba koja putuje kurir za taj I takve stvari, sad se i još oko Telegrama ima sad tu još u blockchain, inovacija na kojoj smo radili, ali to je već sad drugi par čarapa, za to mi treba 1-3 sata. Evo, u svakom slučaju za prvi puta, hvala vam najljepše na razgovoru, ohrabrili ste i zapravo meni ste razbudili neka sjećanja na moje mlađe godine kad sam pokušavao nešto, ali vi ste očigledno, kako ste dovoljno mladi, dovoljno ste svjesni ovoga svijeta kakav postoji, dovoljno ste svjesni svojih vrijednosti, tog okruženja, tih potrebnih poticaja od Infobipa, od evropskog novca, ne znam, sve, ili vam je sve na raspolaganju, sve vam je zapravo na izvolite. I stvarno svaka čast, evo, zadivljen sam sa pričom i želim vam i zadovoljstva i uspjeha. Nek se udruži jedno i drugo. Hvala puno.
Hvala vam lijepo. Ovo je bilo 100 lica. Kristijan Škarica je bio naš gost. Ako ćete pažljivo više puta poslušati ovu emisiju, možda vi u sebi pronađete Kristijana, pa vam želim svako dobro u svakom vašem potezu. Budite hrabri, budite uporni i budite uspješni. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, YouTubeu i na Facebooku. Do neke nove zgode, lijepi pozdrav. Mm-hmm.